ما يبتدي إيه عملي هجرام بياني مفندي وكيا ويل رسالة ونفندي حامد أحمد أبونا جزاه الله خيرا وحفظه الله وسدد الله خطوه رجعوا لي عند ما أستاذ وسايا قبل أيام رجعوا لي نا آية القرآن زجو سوما نمانا ياسي فهمي إلياس حبيبه فليتفضل مشكورا. تكبير الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام
صدق الله العظيم. شكرا جزاك الله خيرا فتح الله عليك وعلينا جميعا. اللهم اشرح صدرك يا ابني. بعد شيليا آيات القرآن رسولنا من الناس فهم الياس حبيب أرجو هذا نو محاضرة وبيلي ومجنا أستاذ يوسف عليمان يهرونيسا زين فايدة كاو زيون ريها هريما يكودو يكوانو بدري نان لبشيلي كاو ريمونرو نان زين فايدة كاو زيبرهانا إنجيلي باتنولا توقاتي نرجو مدوغا يوسف عليمان فليتفضل مشكورا. إلهي يا رب يا ومزم جلالك نزوشنا يا الله اليوم باوهلن سناجيتو كفلهاهو نزرح مانيتو كفزهاهو يكاولو عليهم يمي السلام حرمز أرض زبد وافك شهد زموهاهو وكسلام حرمز أرض زخيبر وافكي شهو جوانرنغوها هو يمسلام وسكوا حنين وحفظ يمسلام هرمز أرض تبوك خذزما وها هنغري ومباو حفظ ونانيس هرمز أرض فلسطين آمين يا رب العالمين ونكرهم وحفظ هرمز أرض العراق نهرمز أرض ليبيا ولبنان وباكستان دانني بني كونغا بجيهم راوي السلام هرمتكنا مشاقة يوم زما جلالك نزوشنا يا الله ekati tusema tutangalia umnyongoho wa heze mbingu nomrandiho hahose ardhi zonti pia nomfukuo wa he bahari yuamini ukayanga wasikuri johansani wari istabura ya Allah yewe mzima jalali ngari wambawori rehemu ya Allah yekangeli mwahi wisauri tungua ngoto zeroho za haturi nikezerehemu mazahabu urerehemu umnyezi Mungu wakatiri joka halaziwa urirehemu Mwenyezi Mungu yekangeli ngo hingarosiwa urirehemu Mwenyezi Mungu yekangeli ngo hingariba kwao urirehemu Mwenyezi Mungu rinikezerehemu mazahao ekangeli ngo hirirano nona nyasikoshi isa wakati dezengono urinikezerehemu mazahao Mwenyezi Mungu yekangeli ngo heona nyasingwari fini hao helekafu urihifadhi wakati kao wajuri bazidi ngo koshidi hao kachideze kawa ya Allah Maislamu watukufu mafundi watu watukufu haina muislamu ikao ya hudhuria harimu masiku yanu garimtosawa ni heze tosa za Kiislamu rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Namine sharaf utukufu wajihuna osonimwa zewajihinyi tukufu zahe mafundi watu nana ustadhi watu ustadh Hamid ikao hakuwaemio ya hatu hayunishia heza ajiri harimwa ze ardhi za Badr hosaidizi ne tartibu ya hema fundi watu mjini hunu nomshawiriano wa hao wa hema jirani wa hatu mjini Mjihari
hautartibisha usiku hamanda unurike nsi wazima haufurahi wazima rikoze hemiyo rifanya atfu na rehema ya Bwana nyesi kaulu wakaya harimaze ardhi za Badr. Amin. Usiku kaya demwezi kumenya mfukare ya mwezi wa Ramadhani ikawa kadoma hawabili ra Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati kawa hadungo harimo mji wa Makka hakahenda Madinatul Munawwara kaulu Mwenyezi Mungu amtungulia ende aishi harimo fatra ikawa Mwenyezi Mungu akahijwa na taratibu za hapa Mtume alayhi salatu wasalam hema hoseka ya wakati ngeni wahia wasili harimo za ardhi yesa ya Makka dingo hakawsha mji wa Makka ambaya Makka laula akhrajuni qaumaki ma kharajtu engeti ndawe yakaya wa Makka wangu njajoro ha Makka hakama ngoni mimi chikomi myanza Mtume sallallahu alayhi wasallam hawaje aishi Madina Hamadina mnaronesi walifundi watu mtukufu kao halionesa kali mjombea dua nano wasa inshallah daima wakijuma urunisheni wewe awenge gari hadisi kao hayandi sababu ikawa hadisi niralo ni mafuhume mshamade hene mnazababani ngawa letengwe kao litendelo na Imam wahatu Muhammadun alayhi salatu wassalam Muhammadun alayhi salatu wassalam ramba huwa de kairi wa hule mengu kamili monsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsifu hamba ukaya wa innaka la ala khuluqin adhim hamba wewe mtume arihunika haina sifa tukufu na bumba jitukufu usoni mwawe Mtume sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu amsifu hamba ukaya wama yantuqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yekamba lungoyo katika ukaya wahi wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa Mwenyezi Mungu hapo Jibril yaje mlenge harimu lailatul Isra wal Mi'raj yaje mbalira Makkah al-Mukarrama ya maswili shahr ya Baitul Maqdis ikawa gasina wasitikifu wakaya garifu waze ardhi muqaddasa hizo wakati ungizo harimu za arme mimono ya hema yao awangeri jomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utukufu wahe rejeza msiri wa Baitul Maqdis ya rejeza Uislamu inshallah amen umsiri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam haswalizeni Islamu yao Jibril hambali ambeha harimwe Mi'raj harimosi kuzima masiku mazima hamrejeza wode mliyatende ya jeshi la Kiislamu ikawa lilifungua wanu la hadithi wa nifundi la kawane bwana haribia ghazwat Badr zisifa zahe zo zinji rahani maarifa ya hatu pokalizi hadisi wakati kaulolowa ya ghazwat Badr ikawa yakawana wanu yusala ladhimu lijuzisi ramude mwezi 10 mfukari haude mwezi 10 na mwezi wa Mars maha ikawa kade mahama jana marandaru wa 24 aramudu wakati wa harimeta teshizu hateje onde abasa kasina mahashiwi na majana mararu na mengo 8 na mfukari ema hayo nsipia bajiri ko bezinjiza Kiislamu zajiru hariya hama ghazwat Uhud hamade nkodo ya wana harimwa omlima Uhud au harimwa ardhi za Uhud wawana kudu ya satana ya wana harima alimazi ardhi za Khaybar izo ardhi zilo karibu na Madinatul Munawwara wawana kudu sasa ya za wana ya Hunain ngawa kudu ya wana Tabuk ngawa kudu sasa za wana zinji za Kiislamu shaza baridi nikoze izan kudu izo tarehe yazo ngazijulao karjaparo kansira sherehe hakuyu harimazi bada hizo baada ghazwat Badr dokaya hakikata Mwenyezi Mungu haongwezi mumbe zote haongwezi nuzote haungu yemezi haungu yema haungu haina baino tipi ya shahaina bahimu yonese hidu haina sindu abanga mtukufu harimizo mtukufu harimu mwanadamu Muhammadun alayhi salatu wasalam mtukufu harimu mwezi 12 Ramadhan mubarak ndio mwezi wa Ramadhan mtukufu harimu siku usiku wa Juma nenda za sana hajali mwanadamu halitungulie letu baada yao be masahaba baada yao maulama na wasalihin nenda wasana haina umma haina wanu Mtume alayhi salatu wasalam hatukufu wanu ukawa ndo wakati